Lo mcimbi we-Grannies on the Move bewubanjelwe eholweni Ivulindlela kanti buhlelwe inhlangano iLinzwa Foundation ngenhloso yokugqugquzela ukuhlala ungumqemane kubantu asebekhulile. Njoba sikwenza nje kuvuselela imizwa yomzimba uhlale u-standby ura. Yabo ura usukuphila ngalendlela le yokuthi ungamgabisela umuntu noma ungenzani ukuze ahahe. Imidlalo ibikhona ibifaka phakathi ukusubatha, umambhukuza, abanye ke abakubiza ngoshumpu kanye nokuzwana amandla i-tug of war. Le midlalo ishiye intombi endala ziyimiqemane. Ngijabule kabi ukuthi ngibe kulolu suku lukaMandela Day esithe njena siwomama uNkulunkulu wasenzela umusa sabizwa sazozivocavoca lapha. Noma ngayona Mandela Day fanele mangizivocavoca njengalokho kade ngigijima nje ngiyazizwa ukuthi ngifresh sengiphenduke ngayingane encane ngilitshiye namhlanje. Kulelizwe abantu abasaphile baze bafika eminyakeni engama-90. Kungalezizathu ke iLinzwa Foundation ihlele lo mcimbi. Abantu abadala ngasho ukuthi abanakekile kakhulu. Siqalile siyi-foundation sabahlanganisa once a week bajime badle bese kuba ama-support groups ngenhloso ukuthi bahlale ndawonye baxoxe. Ngokuphelelwa amandla ke sagcina sikumisa-ke. Sasithi njengoba kuyiMandela Day ake sibakhumbule sibabize sibakhumbuze ukuthi kunento ekuthiwa ukuthi uma umuntu uphila fanele udle healthy uphinde futhi impilo oyiphilayo uphile a healthy lifestyle. Lo mcimbi wesekwa umnyango wezempilo. Sicelile ku-Department of Health ukuthi abe part of i-program ukuze sicheckele ogogo ukuthi basesimene esi-right sokudlala. Abanye kutholakala ukuthi i-BP yabe high, abanye oshukela abekho esimeni so bagcina bengadlalanga-ke because besenzela ukuthi ogogo impilo zabo ingabi sengcupheni as much as sifuna ukuthi bajabule nabanye ontanga yabo. Ngishaye ba. Ngishaye